Mwaramutse neza abakunzi ba Hello Sport TV Rwanda. Muri iki gitondo tubazaniye amakuru meza cyane, amakuru y'imikino. Turavuga kuri Rayon Sport yitegura AS Kigali, turavuga kuri Ruvumbu Heritier Ruvumbu muri Congo muri AS Vita Club, turavuga kuri APR FC Clement yatanze ubutumwa, turavuga kuri Mukura, turavuga kuri AS Kigali. Dutangiriye muri Rayon Sport. Rayon Sport imaze iminsi ikora imyitozo myinshi cyane, cyane yiganjemo iya fizike mu buryo bwo kwitegura umukino wa AS Kigali urakinwa kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu, ugatangira saa 12 kuri Kigali Pele Stadium, uratangira saa 12 z'umugoroba. Abakinnyi ba Rayon Sport bameze neza, nta ufite amakarita atamwemera gukina mu bamanza. Abakinnyi bose barahari, abataka bameze neza, nta mvune zikabije, nta mvune zihari. Mu gihe AS Kigali barahura ifite ikibazo cy'amakarita, ariyo mpamvu Rayon Sport yakaniye ko aya manota igomba kuyatwara cyane. Amanota 3 yakane kandi ngigomba gutsinda AS Kigali ikomveka cyane, ikayitsinda ikinyuranyo cy'igitego kimwe. Ubwo Rayon Sport yabihereye ibivuga kubera ko umukinnyi wa AS Kigali uri top scorer ufite ibitego 5 muri shampiyona atemere gukina no match, uwo ni Emmanuel Okwi. Afite amakarita 2 y'umuhondo, ntago yemerewe gukina ino match. Rayon rero ejo yakoze imyitozo cyane iri fizike, basefu murababona ku mafoto bameze neza. Urabona bakoze fizike nyinshi ku munsi w'ejo, ni imyitozo yari yiganjemo fizike cyane, n'uburyo bwo kubaruhura mu mutwe, kubaganiriza, nicyo kintu cyari kiganje mu myitozo cyane. Hanyuma tunyarukiye hirya muri Congo mu baturanyi, umukinnyi wahoze akinira Rayon Sport ariwe Ruvumbu Heritier ameze neza, yatangiye gukina muri AS Vita Club. Ubu Vita Club iri ku mwanya wa mbere by'agateganyo, aho ifite amanota 18 mu mikino 9. Ikurikirwa na AS Maniema ifite amanota 17 mu mikino yo imaze gukina imikino 8. Heritier Ruvumbu rero ameze neza. Match yari yabaye muri weekend ishize, yari yatsinze ibitego 2 wenyine ku busa, ari nabyo bitego byonyine byabonetse muri uwo mukino, byose byatsinzwe na Ruvumbu. Ejo bundi kuwa gatatu bakinye indi match, nabwo batsinda ibitego 3 ku busa, harimo 2 bya Ruvumbu. Murumva rero afite forume iri guca inkweto kabisa. Ruvumbu ameze neza cyane. Byavugwaga yuko yari yashakaga gusaba imbabazi kubera yuko ibihe bitari bimworoheye, yashakaga gusaba abanyarwanda imbabazi, avuga yuko nyine yakoze amakosa yo gushaka kuvanga politike mu mikino ya football, kandi ari ibintu bihanirwa na FIFA. Ubwo rero abareyo mwari mukeneye kumenya amakuru ya Ruvumbu Heritier, ndakeka ari gutyo ameze. Reka tujye muri APR FC ngo ntago yiteguye kongera gutakaza inota na rimwe mu mikino isigaje, ariyo mpamvu match ya Mukura bayiteguye cyane. Mwumvishe interview amagambo Clement yabwiye abafana, mu kanya ndabagezaho amagambo yababwiye, bakangurira kwizera APR, kwizera abakinnyi, kwizera buri kimwe situation APR irimo bayizere. Ebana nta gahunda bafite yo kongera gutakaza amanota
3. Ubwo rero umukino wa Mukura na APR mu witege APR yawukaniye abafana bayo, ndakeka ayo makuru ariyo ari muri APR. Reka mbagezeho Clement ibyo yatangaje. Muri equipe tumeze neza, abakinnyi bose bameze neza, cyane ko wenda nk'iyo nsinzi tuyibonye yongera motivation hagati mu bakinnyi, ndetse na buri muntu wese waba uri hafi y'ikipe akaba yumva ko hari ikintu cyiza cyabaye mu ikipe. So rero mu equipe tumeze neza, umwuka ni mwiza. Nkuko dusanzwe tubizi, equipe ya Mukura ni equipe nziza, ni equipe umusanzwe igigora APR kuntu, gusa icyo dufite mu mitwe yacu nuko tugomba kubona amanota 3. Nkuko abafana bamaze iminsi bigaragaza, bakomeza babe hafi y'ikipe, baze badushyigikira mwino mikino ingahe 4 isigaye kugira ngo tubone support yabo. Biradufasha iyo turi kubona abafana baje kudushyigikira ku mikino.